Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Please all kneel as we pray the Oratio Imperata for peace. Altogether, God our Heavenly Father, the Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders, entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hope in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Ferdinand. Mayapayabak po ing magmisa tamo po Reverendo Padre Mark Anthony M. Torrecarion. O Ginoo, emo ko sa paimburisan, o Diyos ko, emo sa kalakwan, o Ginoo, agan mo ko sang sopan, ika ing kakong kaligtasan. Kilagyan ng iba ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, ing ginumanatili kay kayo, mayapayabak po kay kayungan, pangadita mo na king pamaglapit tamo king Dios, kuwata mo ing kapagnasan ng kakatamong puso. At si Santala Pangin din kakatamong kasalanan, bang maging karapat dapat ta magmasusi, karing banal a misteryo. Ikam makibalo king malilyari kaya king yato at king mabilog sikluban gino pagkalulu. Ikang makabalisa kang karing tawong mitmong dewakan, Kristo pagkalulu. Ikang kaya kaming santungan, kimbalang panahon, gino pagkalulu. Ing Diyos sa mayupayang tatu pakaluluan nagkatamot king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala nagkatangan sana king biye alanganga, manalangin tamo. O yipaming at subanwa, Diyos ning kapayapan at ginuning pakalulu, panimunan mo ring takbang miking aldoldoming pamagmalasakit, mananasanang ing salawayan ng kaugalyan, ning makatawong puso at ting anggana na bibili, ning pamagkulang miking kapanayan, era kesana darayu keka,
ikampag mula ning sablang kayapan. Ing kasalpanitayanan babiyan na kaya kami ing pangako ning kapayapan at ipakilala na ing kayadwanan na ning lugod. Ilako mo sana kaya kami ing kaymutan, apalabog king panimanman na ning kasalpantayanan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Pamamasang iba't king libro ning Ecclesiastes. Alayang kabaldugan, alayang kabaldugan ning biye, nga naning talapanaral. Nanamoyng pakinabang naning taong alang patugot magobra. Salasalisi ing panyatangda at paglako ring lahi. Dapot ing yato manatiliya, antimoyng sadya. Saslaging aldo at kay batlumbogya, makanyan ing parati ng daraptan, tutsuping hangin king mauli. Tutsup mo naman king dane norte. Durot-durot alang patugot ing hangin, tutulandong ing danom, daring ilog king dayat malat. Dapat anggaman ngeni, pamit mo, kay ba't magbalik ing danom karing ilog, anong no many batan, at tulandong na naman king dayat malat. Miyangganan ing sablang bage king kapagalan, eya sasaway mata king pamaglalawe na, at ing balugbog king pamakiramdam na, itang milyari king panahon na milabas, yan naman ing mapalyari ngeni. At ing milyari yan naman ing miulitan. Alang bitas ang bayo king meto yato, ngarang sasabi ring aliwa, lawen mo ni bayuya. Dapat erabalo king ita, malambat ng milyari. Bayuta palinto keti king yato. Alang makaga nakakaring bage milyari na king milabas, at ing mapapalyaring ngeni, makalingwangan king panahon adaratang. Ingamano ning Ginoo. Ginoo, ikaing keking meging santungan, kareng dakal a panahon ameng alabasan. Babalik mi ing tao keng alikabok, akayang ibatan, kaya kang sasabihan, o anak dareng tao, keng alikabok mi balik kayo. Antilaw mong patingapon, deng libong banwa, kaya ka, mengarila keng napon amilabas na, o anting oras amakuyad ning bengi. Tatangin na lareng tao, anting agos ning albog, kasing kaba na kami murning paninap, mengari kaming dikot, aneng abak sisibot, kabang abak pa sa giwala at mamulaklak, pangabengi na nalat na. Inyang ituro mo kaya kami, king ingbe makuya diya, bang puso mi king belwan, mi pabiyas nan la. Ginu, ing kaya kami hanggang kapilan, kaya ka lasanang lunusan. Dening king alipin. Kagising mining abak, katmuan mo na kaya sa akin lugod mong alang kupas, bang dalit kami at tumula, kabang mabiya kami. O Ginong Diyos, ing kaya kasanang bendisyon, ibiya mo kaya kami, kaya sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibiya. Alleluia, alleluia.
Ibuklat mo ring puso mi, o Gino, ban makiramdam king amano ning anak mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ingino manatili yake kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. I Herodes, ing gobernador na ning Galilea, abalita nangan ing bage mga palyari. Tutuyang mababalisa pamisip uling ding mapilan sa sabyanda king Ihuan amaminyag sinubliyang mebye. Ringaliwa naman sa sabyanda king ing propeta Elias di natangya. Ringaliwa naman sa sabyanda king ing metong karing propeta king mumunang panawon sinubliyang mebye. Inya nga ng Herodes. Pepatabtab ke bataliwan dapot, nino iting lalaking babalitara at penikwana ng akit, Jesus. Kapatading mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Si Bayo po, good morning, kaya kayongan. Dimdam tayo po ing metong makuyad storya. King biyan ng Herodes, na metong po kareng tatalan karin king Galilea, niyang panawunan ng Ginong Heso Kristo. And we've heard in our gospel, his, nung balo tayo po yung kwento na, metong yakareng kontrabida, king kasalpantayanan tamo, patabtab ni batal i San Juan Bautista. Pero nung king metong banda po, nung lalawen tayong kwento na makalunos siya. He has everything. Power, the influence, the treasure, the control of people. And yet, in our gospel today, agyang atsunangan king eganagana, a powerful man, we feel the emptiness inside of him. But unfortunately, dimdam na ing balita patungkol king Ginong Heso Kristo at he does not and he did not recognize what Jesus could have done in his life. Inyasat ang kaking katataw liyan, bala mo ating kulang king kayang biye. Inya nga balita ng Ginong Heso Kristo, he felt the threat instead of the relief with what had happened in his life. My dear brothers and sisters, kakaluguran kong kapatid, ini mo rin po maging mekad kwento ning kekatamong biye. Marakal kekatamong ngeni. At yun nga ning ega na gana. But still, we feel empty. Good career, successful family, and yet, potang alaya ing ginuking kekang biye. When you do not recognize the presence of God in your life, talagang parating ating maging kulang. Bakit maging kulang yung biye na ning tao potang alaya ing Diyos? Uling potang alaya ing Diyos, karin mo po akakalingwan na yung penibatan mo as ne po ka importante. Mela lang tangan king ginuin yasat. We always feel the need. Tayo po atakasan itang pamangailangan tamo king presensya na ning Diyos, king kekatamong biye. Uling agyan, no ka rin kapangan mga miras, na ano man ning kekang arapat king kekang biye. We have that, itang emuala kong pamituglong at pamiyugnayan king Diyos, inyasat parating ating kulang potang akikilala ing Diyos, king kekambie. Tayo po sana maging kalupa i Herodes. We can strive more in our life. The successes in our life, the careers in our life, malyari naman po, naman po bawal. Pero tayo kakalingwanin peka importanting dili. Seek ye first the kingdom of God.
Yapamu ingke katamong pantunan, yapamu ingke katamong kilalanan, and everything will follow. Talagad tapo ngeni para kimpanalangin ding malda. Kakalaguran kong kapatad, ingkabyasnan ay ba't babo magdalang kapayapan, ganaka, at mayap pilubluban. Ibuklat tala rin kaya katamong puso at kaisipan at mabilog a pangatawo. Ban kanita, apakibatan tayong awos ning Diyos. At nga tamo pong manalangin, ginutingiran mo ring mamakliske ka. Para ka ring sablang makatagulaling king obrang pastoral, manano na sanang ing mapakumbabarang pangayatsu, pagdalanong kapayapan, pamidamayan at pamisan metong kilugod, ding may pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Ginutingiran mo ring mamakliske ka. Para ka ring pamuntok ning kiyakatang bansa, ila sana anting talasuyo ring tao, magdalalang kapayapan at kaayusan, karing magulodang dake ning kiyakatang bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginutingiran mo ring mamakliske ka. Para ka ring sablang alang obra, king malagwang panahon, mitataglasana ring bayong kapanintunan, ban makapagbalik ing karelang dignidad, anting tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginutingiran mo ring mamakliske ka. Para kaya katang makatipon keti, ban pagmasisyan ing lugod ning Ginoo, kalingwan tala sana ring kaya katang kamwa, laban karing aliwa, at ilele ring may mutang ambisyon at kapagnasan, mitmong kababan magobrang miyabe-yabe, ban italakad ing metong atune lipunan Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginutingiran mo ring mamakliske ka. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginutingiran mo ring mamakliske ka. O Diyos sa mayupayang tuto, pagmulaning kapayapan, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, mananasanang ing puso't kaisipan, magtiwala keka. Ban atalakad ing metong alipunan, anong ing dibino mong kaburian, ing mag-ari at matutupad. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong, ginumi. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban, uling king kekang kaya pantinggap miyeng tinape yampang mikeka tinapeng bunga ning gabun, at pipagalaning tao para ke kami magawang tinape ning biye. Mipuri ka ginong Diyos, ning meto sikluban, uling king kekang kaya pantinggap ming ala kayampang mikeka, ala kay bat king ubas at pipagalaning tao para ke kami magawang inumaning kaladwa.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon, matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang tutu. Manalangin tamo o ipamigmiglalang tanggapan mesa na iting dalis sa sakripisyo at arawon mi para king pangapatawad ng kasalanan mi itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma na tiliya ke kayo iat nayo laring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulining pasalamatan da kamparati at numan karino iba, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Mo kailangan ing kapurian ay ipayabot mi keka, uling iti makaragdag king kalam mo. Ing yampang ming kapasalamatan kalam yan namang ibat keka. King babiyeming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang at ikami mo rin ing susulong king kekang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kang bereng sablang koro ring anghel ka rin banwa. Daralit ming kekan ligaya layon makyabe, alantok ng babiye kapurian keka, at ngamingan kakanta. Diyos na paya, mit mo yung banwa, at ing labwad king ke, kang ligaya, Hosana, Hosana, king ka, katas kataasan, nuwan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuwan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas kataasan, nuwan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuwan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Tunay kapin banal o iba iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayami dawon ko sa loob king pamaylason at kamatayan kinwane ing tinape. Pepasalamat ya kaya kapiraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana. Kuanan niya iti kongan at kanan niya, iting ka na akong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinwanay ing kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, binyenay ing kalis ka rin kay ang disipulo at ngana. Kunan niya iti kongan minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakundaya, ning bayo talangang ti panabibu para kay para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kami kaniting kalis, ke kang kamatayan, ke kami ang papasyag, ang gana king datang ka, Kingke kang ligaya,
Inyangin ang gaganakan mi o iba, ing kamatay na't pamanyabli ng mebye ning anak mo, darawon mi keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansa na misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod muna, kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Arsobispo i Florentino, pasyanon kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na dina Father Noli, Father Meg at Father John Paul, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit. King biye alangang gaban kayabay ng Maria, ing Virhenin duning Diyos. Isan Jose, ing kayang malay esposo. Ring numan ay apostol, at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian, king kakambaning panawon layon porian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya. O Diyos, impang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya manggaman king alanganga. Mit mong kapanaligan, king ginotamo, mawustangan kaya ibami at sukabanwa, misambaning lagyo mo, tatang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan lub mo kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, amponi patawad mo kaya kami ding sala mi kaya, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga imo kaya pa isaul kintukso, nunay ikabos mo kami, king. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pagkalulub. Parati kang mikabos, king kasalanan at miligtas, king sablang kaligaligan, kabang manaynaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang, ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pamayapan me, ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman, kaya kayo. At yan po'y pagkalabta mo ing kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad daring mayaws, king apuna ning kordero.
Ing mabiyay pa, tinubod na ko at king uli na, mabibiyak ko. Anti mo naman ing mamangan king laman ko at minom king daya ko. Mabibiyaya uli ko. Manalangin tamo. O ipaming malugod, dirinan mo keng bayong kapanenayan kaniting Eucharistia, ing upaya ning kekan lugod, isundo na sana ing magligtas ng obra busalmi, at idala na kami king tulang penga kumu, itiadan mi, kamamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ni malugod at mayupayan Diyos, kilagyo ning iba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Ing misa mayari ni, umena ko, king kapayapan, salamat king Diyos. Magrasyang aldo po kaya kayo man.